Da revolucija jede svoju decu, vidi se iz mog primjera. Nisam se štedio, niti bojao za vreme zločinačke vladavine Slobodana Miloševića, a ni isto tako zločinačke vladavine političkih stranaka DOS-a. Dokumentovao sam dokazao da su političke stranke DOS-a svi odreda obične mafijaške organizacije, a da su vrhuške tih stranaka ogleda teški kriminal. Strašno je to da je DS postala glavna mafijaška organizacija u Srbiji. Kad je Boris Tadić izabran za predsjednika DS, hteo sam da verujem da će očistiti stranku od kriminalaca, ali sam se teško razočarao, a posle braka Tadić-Dačić bilo mi je jasno da nema obračuna sa korupcijom, nego će lepo udruženi DS-SPS nastaviti genocid nad građanima Srbije. Po nalogu svojih tajkuna kao što su Mišković, Beko, Kostić, Peconi, Matijević, Cecer, Čakaj, Cane Dragić i drugi. Dotični su kupili skoro cijelu Srbiju kroz privatizaciju, opljačkanim parama i parama od droge i oružja. Na taj način je legalizovan prljav novac, privreda uništena, radnici ostali bez posla. Sve ovo je urađeno namjerno uz svesrednu logiku DS-a, odnosno njihovih ministara i visokih funkcionera. Čim sam podnosio krivične prijave protiv gore navedenih tajkuna, odmah su me kontaktirali emisari iz DS-a, poput Oliver Dulića, nudeći mi novac i privilegije da povučem prijave ili bar ćutim. Kao što znate, odbio sam da imam ikakve veze sa tim šljamom i nastavio sa radom u borbi protiv najvećeg zla Srbije, političku mafiju. Znao sam da ću proći, kako ću proći i da će me uništiti. Egzistencijalno su uspeli, ali to su radili i sa 90% građana Srbije. Moralno nisu. Na desetine krivičnih prijava koji sam podnosio ime otpora protiv najvećih kriminalaca i Subotice su zataškane u subotičkom tužilaštvu, što se i dalje dešava, bez obzira što je postavljena nova osoba u višem tužilaštvu. Na kraju pisma, treba da čitam, uništili su naš grad zbog svojih ličnih interesa, srušili pozorište, rušili zaštićene zgrade u centru grada po nalogu investitora, nameštanje javnih poslova preko javnih preduzeća, pljačka budžeta grada itd. To su stvari zbog kojih treba svi odrede da zatreba u zatvor, a imovina da im se zapleni. Siguran sam da jedini izgled revolucija, jer nema drugog načina da se zaustave. Budite sigurni da će ova moja akcija izazvati noćne more kod svih pozornih. Vidjet ćete jako brzo da se nisam uzelo žrtvovao, a da je možda ovaj moj potez lud, ali da je delotvoran. Hvala vam za sadašnjoj podršci, nipošto ne želim nikakvu sahranu, nego želim da me kremirate, a petko da platite na Subotičkom trgu. Pismo je nadređeno na 15 adresa i potpisano ćao prijatelji moji branči. Ovo je kopija pisma koje smo teškom mukom uspjeli da dobijemo, da izvučemo iz Ministarstva unutrašnjih poslova na intervenciju preko Beograda. Pismo u celosti možete pročitati koliko javno samo na Peščaniku.net. Da li će neki drugi mediji javiti, ne znam. Pismo je kod nas, kruži po cijeloj Srbiji, ali u javnosti se ne daje. Dragi frende, okupili smo se na ovom mestu gde smo se sakupili do političkog jednoumlja za vreme režima Slobodana Miloševića, da se kao tvoji iskreni prijatelji dostojanstveno oprostimo tebe. Bio si, ostao si i nikad nisi prestao da budeš aktivista otpora. Takav nam ćeš nam i dalje ostati u sećanju. Rođen si nepravedno, od majke koja te ostavila po rođenju i oca koji nikad nisi upoznao. A zato si se borio za pravdu. Trebalo biti hrabar u vreme nenarodnog režima Slobodana Miloševića kada je ono uključivalo rizike za sami život. Nažalost, jedan veliki broj onih koji danas vidimo na vlasti tada nije bio s nama. Ipak moram priznati, imao si jednu manu. Nisi poznao strah. Tvoja bespoštena borba za istinu pravdu bila je nešto što će se mnogo godina preključavati. Moramo se prisjetiti da si tada bio najviše izložen na liniji odbrane dostojanstva ovdašnjih građana iz dana u dan i tako sve nas poticao da istrajamo. Nije te bolilo kad si bio ismejavan od onih koji su u prikrajku čekali da se vlast promeni, čije su mahinacije kasnije postane razlog tvoje i naše borbe.
Znao si da se vlastito uverenje i moralna vertikala svedoči delom, bez obzira znači ona nekome drugome nešto. Imao si nadu, iluziju možda, da se nepravde u ovoj državi mogu ispraviti. Sve do juče, oni koji su te poznavali, bili su ubeđeni da nisi osoba koju bi pogledala od života. Neko je već napisao, po svom političkom ubeđenju, bio si demokrata, subotičanin, Vojvođanin. Poslednjih nekoliko godina živeo si, samo mi najbolji tvoji prijatelji znao kako. Ni to te nije pokolebalo. U oproštenom pismu si naveo da ti nijedan režim nije mogao uništiti. Znam, mogu se da imaš mnogo toga, sopstvenu vilu, bazen, šta hoćeš, ali kako si ti naveo, ti sa šljamom nisi teo da sarađuješ, a pogotovo ne da se prlješ. Preživio si prende mnogo toga, samo ono što ja znam. Ali ova demokratija koja je na delu u Srbiji te ubila. Nedostajeće mi druženje i razgovor sa tobom, gospom si bio i ostao.